U Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu gifite amahoro, igihugu cyiza cyane. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatandatu, imisozi y'u Rwanda yaje guhinduka ibice byo kurwanirwaho intambara. Intambara yahereye mu birometero ibihumbi guturuka i Burayi. Iyi ntabwo ari intambara yatangijwe n'Abanyarwanda. Iyi ni intambara yabaye hagati y'ubwami bubiri. Intambara hagati y'Ubudage n'Ububiligi. Iyi ntambara yarwaniwe mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Ingaruka zayo zagize uruhare mu gihugu cy'u Rwanda mu binyacu mu bitandukanye. Iyi ni Feeling TV, isoko ubumenyi. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, turagusaba ko wakanda subscribe kuri Feeling TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye ndetse tuze no kubana muri iki kiganiro. Kugira ngo dusobanukirwe ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatandatu, biradusaba ko dusubira inyuma gatoya. Mu kinyejana cya 19 ibihugu by'ibirayi byari bikomeye byashatse kwishira hamwe kugira ngo biganire uburyo bishobora kugabana ubutaka bwo muri Afurika. Iyi nama yabereye Mbere. Ibihugu by'ibirayi byari bikomeye byishize hamwe bitamenyesheje Abanyafurika cyangwa se ibihugu byo muri Afurika kugira ngo bagabane ubutaka butandukanye bwo muri Afurika. Ubudage mbere na mbere, igihugu cyari gikomeye, cyari gishaka gutsinda cyane igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Ubudage bwafashe ubutaka bwo muri Afurika bwari buri mu burasirazuba. Ibi bikaba byariswe uburasirazuba bw'Ubudage bwa Afurika. Iyi ngiyi ikaba yari ikubiyemo ibihugu bitandukanye bitatu: Tanzania, Yose, ari Tanganyika, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ubudage ahangaha bwari buyoboye igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bwari bukoroneje igihugu cy'u Rwanda, u Burundi ndetse na Tanzania yahoze ari Tanganyika. Ahari mu gihe cy'imyaka 1819. Ibi ngibi bikaba byarabaye ubwo umwami Musinga wa gatanu yari umwami mu gihugu cy'u Rwanda. Abadage babaye mu gihugu cy'u Rwanda bari bafite ubutegetsi buto cyangwa se abayobozi bakeya, abasirikare bakeya ndetse n'ibikorwa remezo byari bikeya by'Abadage mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse ikindi, uburyo bari bafitemo abaturage, ntabwo bigeze bazana abaturage babo mu Budage. Hari abayobozi bakeya bari mu gihugu cy'u Rwanda. Abadage bari bagambiriye gukusanya imisoro y'Abanyarwanda, kuyobora igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugira ngo bakomeze gukoroneza igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu birimo Tanzania ndetse n'u Burundi kugira ngo babone inyungu. Ariko u Rwanda ntabwo rwari intego y'Abadage, ahubwo u Rwanda rwaje kuba rwisanga muri koloni cyangwa se mu butaka Ubudage bwari bufite, ubwo Ubudage bwari bushaka kugira ngo buzatsinde intambara y'isi ya mbere. Ubudage bwari buri kurwana n'ibihugu bitandukanye. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na kane, intambara y'isi ya mbere yaratangiye mu Burayi. Ubudage bwari bufite abanzi babiri bakomeye, ubwami bw'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Ubudage bwo bwari bushatse kwataka Ububiligi mu gice cy'Uburayi. Ababiligi nabo biyunze n'ibindi bihugu bikomeye, kuko Ububiligi nabwo bwari bufite koloni cyangwa se ubutaka bwari bukoroneje. Ububiligi bwari bukoroneje Afurika yo hagati, yari kubiyemo Democratic Republic of Congo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yahoze ari Zaire muri icyo gihe. Ibi ngibi bikaba byaritwaga Belgian Congo cyangwa se Congo Mbiligi. Muri iki gihe Ububiligi bwari bukoroneje Congo, Ubudage bwo bwari bukoroneje u Rwanda, Tanzania ndetse n'u Burundi. Ububiligi bwari bufite amahirwe atandukanye yo gutsinda Ubudage, ariko Ubudage nabwo bwari bufite kuba bwatsindira kuba bwayobora Congo cyangwa se bugakoroneza Congo buramutse butsinze Ububiligi. Hanyuma Ububiligi bwaje kugira igitekerezo cyo kwataka Ubudage bwari bukoroneje muri Afurika y'Uburasirazuba. Ubudage bwagombaga kwataka buhereye mu Rwanda mbere na mbere. Igitoro cya mbere cyagombaga kubera mu Rwanda, bagakomeza Tanzania ndetse bakagera ni Burundi. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na gatandatu, abasirikare b'Ububiligi bafashe iya mbere bava muri Congo berekeza mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Abasirikare b'Abadage bari mu Rwanda bari bafite intege nke ndetse atari nari benshi. Abasirikare benshi bakomeye bari baraherereye mu gihugu cya Tanzania aho zari Tanganyika. Bari kumwe n'umujenerali w'Umudage witwaga von Lettow-Vorbeck. Uyu Mudage akaba yarariyo ari kurwana udutero 10 aho yarwanyaga leta y'Ubwongereza ndetse n'abasirikare b'Ubwongereza. U Rwanda rwari rufite abasirikare bake b'Abadage bafite intwaro nkeya ndetse n'umusada ntiwari uhagije. Ababiligi baturutse mu gihugu cya Congo baza batera u Rwanda mu buryo bwihuse cyane. Bahise bafata umujyi wa Kigali ndetse bafata n'ubutegetsi butandukanye n'inyubako z'abategetsi b'Abadage bari mu gihugu cy'u Rwanda
hagati mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatandatu Abadage baje gutsindwa bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko Bubiligi bari bwamaje gufata igihugu cy'Ubudage cy'u Rwanda. Iyi ntambara yabaye mu buryo bwihuse ndetse iba mu buryo bucecetse, ariko intambara y'intambara y'isi ya kabiri yaje nayo iri kubera rimwe kuko ibihugu bitandukanye byari biri kurwana. Ariko iyi ntambara nubwo yabaye mu buryo butuje yabereye mu Rwanda hagati y'Abadage n'Ababiligi, yasize ingaruka zitandukanye. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda cumi n'icyenda Ubudage bwari bwaramaje gutsindwa intambara y'isi ya mbere. Abadage ibyabo byari birangiye, bari batsinzwe intambara y'isi, batsinzwe n'ibindi bihugu by'i Burayi. Ariko ingaruka zo gutsindwa ku Budage zageze ku isi hose. Abadage babuze ubutaka bwose bari bakolonije ku mugabane wa Afurika. Ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri umuryango w'u Burayi wari ukubiye wahaye Ababiligi ubutaka bw'u Rwanda ndetse n'u Burundi ngo babuyobore mu butaka bw'Ububiligi. Ababiligi ubutaka bwabo bwahise buhinduka Rwanda Urundi. Ahangaha ni ukuvuga ko hari harimo u Rwanda, u Burundi buhinduka ubutaka bumwe bwari buyobowe n'Ababiligi. Ababiligi iki gihe bari bahindutse abategetsi b'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ababiligi bayoboye mu buryo butandukanye nubwo Abadage bari bakoreshaga bayobora cyangwa se bakoloniza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ababiligi bazanye impinduka zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bakimara kugifata. Bazanye uburyo bwo miyoborero bitandukanye ndetse bongera abamisiyoneri b'abakirisitu cyangwa se abakatolike. Ikindi bongereye ingamba z'imikorere y'abaturage. Ikindi gikakaye bakoze Ababiligi mu gihugu cy'u Rwanda n'ivanguramoko bakoze ubwo batangiye gushiraho amakarita cyangwa se indangamuntu zirimo amoko bitandukanye n'Abadage. Ababiligi bahise bazana uburyo Abanyarwanda bagomba kwicamo amoko. Icyo gihe bahise batangira kuzana indangamuntu ziranga Umuhutu, Umututsi ndetse n'Umutwa. Ibi ngibi byari bigamije gutandukanya abaturage b'u Rwanda babashyiramo mwiryane. Ingamba z'u Rwanda Ababiligi bazanye mu gihugu cy'u Rwanda zahinduye imitegekere, imibanire mu gihe kingana n'ibinyacumi bitandukanye byinshi. Intambara hagati y'Ubudage n'Ububiligi yari ntoya, ariko yasize ingaruka nini cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yasize impinduka yarinze kugera igihugu cy'u Rwanda kibonye ubwigenge mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri. Intambara hagati y'Ubudage n'Ububiligi mu Rwanda ntabwo yari intambara nini cyane, ntabwo ari intambara ikakaye cyane. Nta bantu benshi bapfiriyemo ugereranyije n'ibindi bihugu by'ibirayi byari biri mu ntambara y'isi ya mbere. Ariko iyi ntambara yabaye imbarutso, iyi ntambara yabaye impinduka mu bijyanye n'ubukoloni. Iyi ntambara yabaye impinduka mu bijyanye na gahunda y'imiyoborere. Iyi ntambara yabaye impinduka mu mibanire y'abaturage kuko babaciyemo ibice. Abaturage b'u Rwanda batangira kumenya ubwoko, Umutwa, Umuhutu n'Umututsi bitari bisanzwe mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage. Iyi ntambara ndetse yahinduye ahazaza h'u Rwanda. Iyi ntambara yabaye amateka yo kwibuka ndetse niyo ntambara ikomeye yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ariko itarigeze ivugwa. Niba wakunze ikiganiro turagusaba ko wakanda like, ugakanda subscribe ndetse ukaza gusharinga ikiganiro kikagera ku nshuti zawe kuri film.